Tabak, anak, in panigalanan tamu ni, yapin niya in MTV, Quarter 1, Week 2. Makapamasang makabang amano na atindakal silaba. In kasenayan king pamamasa, metong yang maulagang proseso, king pamagdiskubrira ring kabaldugan daring salita, amano ang makaugne karing yayaliwang asignatura. King pamamasa, apapalawak tamo, kaya katamong sariling kebalwan, kareng konteksto o kalamnan ampong pigunaman ing kabaldugan ing kaya katamong babasan. Ay biyatamo naman ing kaya katamong sariling paglalawe, reaksyon, kapanamdaman, ampong opinyon na malyari tamong agamit king aldoldo pamibiyebye. Ing pamamasang masikan, metong yang paralan, pang mabiyasang manapseng amanong masalese. Reni, dapat lang iagkas king matning boses ustong ekspresyon ang pontono. Deng letro, ilareng bubuo kareng silabo. In metong aletrang kakatni, malyari ang maging silabo, pero in metong aletrang makikatni, malyaring ausan silabo. In silabo, yapin in pamagbuklat ang pamagsara ning asbuk gustong mamasang salita at ila naman deng bubuo eng salita. In pamagsilabo, metong yang pamagsane, king pamamasang masalese, ampong mabilis kareng salita hanggang king pamamasang telatag at miyayaliwang teksto. Kumpletwan laring salita, lawinying letrato, na nula ding mawawalang letra. Nung inke kayong sagot, A, I, L, at ing mabuong salita, pamilya, gusto kayo. Lawening letrato, na nula ding mawawalang letra. Nung inke kayong sagot, ang mawawalang letra, A, ampong N, at ing mabuo, tatang, gusto kayo. Nanuya, ing ustong, panyalita, Kenny. Nung inke kayong sagot, ima, gusto kayo. Nanuya, ing ustong panyalita, Kenny. Nung inke kayong sagot, Oyaya, gusto kayo. Nanuya, ing ustong panyalita, Kenny. Nung inke kayong sagot, waliya, gusto kayo. Ing silabo, yapin ing buklat, sara ning asbuk, gustong mamasang salita. Basan ke ing poesyo at sundan yuko. Ing pamagat na, ing kaya kaming mula, asinulat ng Nelia D. Bamba. King kaya kaming malwalas ang mula, tanaman sa gana laking bunga. Dakal agule, akit mo naman, deni masanting la, king panimanman. Ulitan ke, ing kaya kaming mula, king kaya kaming malwalas ang mula, tanaman sa gana laking bunga. Dakal agule, akit mo naman, deni masanting laking panimanman. Ding salitang makagulis, keng poesya, yapin lading, malwalas, tanaman, sagana, masanting, panimanman. Gawan tamong edi, pamagsilabo, ang popang bilang dareng silabo. Keng pamagsilabo, itang buklat sarana ning asbok. Halimbawa, malwalas, mal, wa, las. Mal, wa, las. Kung bilang natala rin kayang silaba, mal, wa, las. Ilan la bilang ding silaba ng salitang malwalas. Nung kaya kayong sagot, atlo, gusto kayo.
Number 2. Tanaman. Tanaman. Ta-na-man. Bilangan tala rin kayang silaba. Ta-na-man. Pilan na rin kayang silaba. Magaling at lulo. Ing salitang sagana. Sa-ga-na. Sa-ga-na. Pilan labilang din kayang silaba. Nung ingke kayong sagot, 3 la, gusto kayo. O ing salitang masanting. Ma-san-ting. Ma-san-ting. Pilan labilang din kayang silaba. Gusto kayo ning sagot chut at lula. Okay, next. Panimanman. Pa-ni-man-man. Pa-ni-man-man. Pilan la ring bilang ning kayang silaba. Nung ingke kayong sagot, 4 ya, gusto kayo. Basan la ring salita ampon itulid me ing gustong litrato na. Mamili kang litrato kilub ning kawon. Number 1. Mariposa. No ka rin niya itang litrato ning mariposa. Nung ingke kayong sagot, ini gusto kayo. Number 2. Ortelano. Ortelano. Insano ka rin ing litrato ning ortelano. Nung ingke kayong sagot, ini gusto kayo. Number 3. Motorsiklo. Motorsiklo. Insano ka rin ing litrato ning motorsiklo. Nung ingke kayong sagot, ini gusto kayo. Number 4. Rektangulo. Rektangulo. Insano ka rin ing litrato ning rektangulo. Nung ingke kayong sagot, ini gusto kayo. Number 5. Alitap-tap. Alitap-tap. Insano ka rin ing litrato ning alitap-tap. Nung ingke kayong sagot, ini gusto kayo. Pantunan mo nga niyan king danebi ing gustong letra ni pangasilaba na ring amano king dane e. Isulat siya ing letra ning gustong pakibat ing gulis. Number 1. Damulag. Damulag. Insano ka rin ing gustong pangasilaba na ning damulag. Nung ingke kayong sagot, siya gusto kayo. Number 2. Kabyasnan. Kabyasnan. Insano ka rin ing gustong pangasilaba ng salitang kabyasnan. Nung ingke kayong sagot, iya gusto kayo. Number 3. Pandemic. Pandemic. Insano ka rin gustong pangasilaba ning pandemic. Nung ingke kayong sagot, iya gusto kayo. Number 4. Pipamyalungan. Pipamyalungan. Nanuya ing gustong sagot. Nung ingke kayong sagot, iya gusto kayo. Number 5. Mikakapatad. Mikakapatad. Insano ka rin ingke kayong sagot. Nung ingke kayong sagot, iya gusto kayo. Niyani anak, sa masanla ring silaba
bameng abuu ing amanong makaparikil keng litrato. Bilugan niya ing letra. Number 1. Lawen niya ing litrato. Insano ka rin ing ustong amano. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 2. Lawen niya ing litrato. Insano ka rin ing istong amano. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 3. Lawen niya ing litrato. Insano ka rin ing ustong amano. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 4. Lawen niya ing litrato. Insano ka rin ing ustong amano. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 5. Lawen niya ing litrato. Insano ka rin ing ustong amano. Kung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Nini anak, basan da ring makatiking telatag. Bilugan me ing amanong ating dakal silabo. Number 1. Makangisnis siya, uling masakit ya panamdaman. Makangisnis siya, uling masakit ya panamdaman. Nanuya ing amanong ating dakal silaba. Nung ingke kayong sagot, panamdaman, gusto kayo. Number 2. Atinyang bayong pialungan ing anak. Atinyang bayong pialungan ing anak. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, pialungan, gusto kayo. Number 3. Madalumdum king kilubning lungga. Madalumdum king kilubning lungga. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, madalumdum, gusto kayo. Number 4. Minuliya nandin gat panapon. Minuliya nandin gat panapon. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, gat panapon, gusto kayo. Number 5. Malapad ya ing ulas. Malapad ya ing ulas. Nanuya ing sagot. Nung igsagot yu, malapad, gusto kayo. Basan taningin ing kwento, ing pamagat ng kwento tamo, ing masikan atoto. Bakit kaya inausteng masikan itoto? Nano kaya ing kewana? Ing masikan atoto, asinulat ng Nelia di Bamba. Aldoning Sabado, habang manyakluya itoto, atin niyang dimdam anak o gagaga. Pekiramdaman na nung nuka rin, manibat in boses akikyak. Tinok ng yaking gagawa na, mintaya king malapit sapa, uneng alayang ikit. Memulaiya ang pong minta, ketang madikot, pero alane naman ikit. Ginulisa kaya ang pong anang sinabi, nuka rin ko, ketang boses akikyak. Eya makapagkibat, uling masakit ne ing sugat ning anak agagaga. Tenok na ing boses at aton tunane. Ikit ne ing kasiping dangbale, ilara, at luyang banwa ame sipit king batong maragul. Kalale neng tinulak ing batu, ang pong piglinis ne itang sugat ng laro. Bilugan niya ngeni ing letra ning ustong pakibat. Kapilan milyari ing kwento. Kapilan milyari ing kwento. A. Aldo Domingo. B. Aldo Lunes. C. Aldo Sabado. Nanuya ing sagot. Nung igsagot yu, siya, gusto kayo. Number 2. Nanu ing dimdam ng toto habang manyak luya.
Nano ing dimdam ng toto habang manyakluya? A. Anak agagaga. B. Anak agugulisa. C. Anak amamyalo. Nanuya ing sagot. Nung ing sagot yu, eyo, gusto kayo. Number 3. Bakit gagagaya? Bakit gagagaya? A. May lakwan niya kang imana. B. May nabuya king sapa. C. May sipit niya king batong maragul. Nanuya ing sagot. Nung inte kayong sagot, siya gusto kayo. Number 4. Makanano neng sinopan toto ing anak? Makanano neng sinopan toto ing anak? A. Inawas ne iimana. B. Kalakalale neng tinulak ing batu ang pong piglinis ne ing sugat na. C. Dinena neng pamangan ilara. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, biya gusto kayo. Number 5. Nanong aral ing abaluyo keng kwento? Nanong aral ing abaluyo keng kwento? A. Kamwanan niya ing anak amena sakit. B. Pagkalyan niya ing anak a menasakit. C. Sopan niya ing anak a menasakit. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, siya gusto kayo. Nanong ugali ing papakid da ring makatuki ing kwento? Isulat siya ing letra ning gustong pakibat keng kilub ning kawon. Number 1. Manyakluya itoto. Nanong ugali ing papakid ng toto? Manyakluya itoto. Nung ingke kayong sagot, siya masipag ya gusto kayo. Number 2. Gagagaya ilara uling menasakit yo. Gagagaya ilara uling menasakit yo. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, mataloti, letter D, gusto kayo. Number 3. Peninton neng toto ing anak akikyak keng madikot alugal. Peninton neng toto ing anak akikyak keng madikot alugal. Nanong ugali ing pepakit na? Nung ingke kayong sagot, matapang, letter A, gusto kayo. Number 4. Tinulak ne ing maragul abatu. Tinulak ne ing maragul abatu. Nanong ugali ing papakit na? Kung ingke kayong sagot, I, masikan, gusto kayo. Number 5. Telakat neng toto, ilara ang pong lininis ne ing sugat na. Telakat neng toto, ilara ang pong lininis ne ing sugat na. Nanong ugali ing papakit na? Nung ingke kayong sagot, B, mapanyawok, gusto kayo. Tandanan. Ingkeligan ken pamamasa metong niyang maulagang proseso kin pamagtanto karing kabaldugan da ring salitang mga rakal a silaba. In pamamasa magumpisaya ken pamagkilala ang pong pagmagsabi kareng tunog ing balang letra. In silaba yapin in pamagbuklat ang pong pamagsara ning asbok gustong mamasa. Keng pamiyabe-yabera ng letra, mabubuya ing silaba. At deng silaba, istong piyabe-yabela, mabuuya ing salita. Keng pamamasang taimik, damdaman tala ring gustong tunog daring silaba, ampong salita. Ngeni isulat siya king kilub ning kawon ing pakibat. King salitang guli, alilan mengba, unang silaba, nanuya ing bayong salita. King salitang gule, alilan mengba, ing
imumunang silaba, nanuya ing bayong salita. Nung kaya kayong sagot, baleyo, gusto kayo. Number 2. Ing tauling silaba ning salitang mabagal, alilan mengyat, maging nanuya ing bayong salita. Ing tauling silaba ning salitang mabagal, alilan mengyat, maging nanuya ing bayong salita. Nung ingke kayong sagot, mabayat, gusto kayo. Number 3. Alilan meng pang imumunang silaba ning pulis, nanuya ing bayong salita. Alilan meng pa imumunang silaba ning pulis, nanuya ing bayong salita. Nung ingke kayong sagot, alis, gusto kayo. Number 4. Alilan meng lang ing tauling silaba ning magaling, nanuyang bayong salita ing mabuo. Alilan meng lang ing tauling silaba ning magaling, nanuyang bayong salita ing mabuo. Nung ingke kayong sagot, magalang, gusto kayo. Number 5. Ing salitang salamin, alilan meng mat, ing tauli ng silaba, abuume ing salitang salamin, alilan meng mat, ing tauli ng silaba, abuume ing salitang. Nung ingke kayong sagot, salamat, gusto kayo. Hanggang mukeni, salamat!